Иван Минич е уредник на проектот Моја фирма РС, интересен проект кој што во Србија го промовира предприемништвото, мали компании кои што, фигуративно кажано, од ништо прават нешто. Здраво, Иван, како е, колку ви има такви во Србија и каква е всушност предприемачката сцена во Србија, затоа што дневно ја следиш? Pa nema ih previše, ali čini se da u prethodnih nekoliko godina se pojavljaju neke nove priče i neki novi ljudi koji pokušavaju da urade nešto zanimljivo. Ono što je vrlo indikativno je da u suštini jako je malo lokalnih zanimljivih biznisa koji su okrenuti ka lokalnom tržištu. Svi oni negde gađaju ili makar region ili ceo svet i danas smo upravo pričali o tome ovde da iako internet i informacijne tehnologije nemaju previše veze sa poslovima tih ljudi, to su često zanatski poslovi ili nešto slično. Zahvaljujući njima oni mogu biti bolji, konkurentni, mogu naučiti nešto novo i mogu svoje proizvode i svoje znanje plasirati na neko drugo tržište, na neko veće tržište. I to je ono do čega smo došli analizirajući jako veliki uzorak u prethodnih nekoliko godina, a intenzivno prethodnih nekoliko meseci, da zapravo internet na taj način ulazi u preduzetništvo da proširuje mogućnosti kao katalizator, ubrzava i proširuje mogućnosti brendova i proizvoda da se nađu na nekom većem, boljem, zdravijem tržištu nego što je ovo naše. Пишувајќи секојдневно и вадејќи нови приказни за вакви предприемачи кои што работат и тоа успешно работат, какви беа ефектите од јавноста која што знаеме дека е заинтересирана претежно за политика или за некои забавни работи? Каков е фидбекот од јавноста? Jako dobar. Zapravo, iako naša ciljna grupa nije preterano velika, to su ljudi koje zanima preduzetništvo, razmišljaju da možda krenu u tako nešto, ili ljudi koji se već time bave. Iako ta ciljna grupa nije preterano velika, sve je više ljudi koji kada vide kako je neko drugi uradio nešto, razmišljaju o tome da bi možda i oni mogli da pokušaju nešto slično. Da se razumemo, ja nemam ambicija i ne verujem da ćemo mi uspeti da promenimo našu zemlju, kao što mislim da, bez obzira na to što je ideja dobra, nešto tako ne može da promeni jedno društvo koje nije zdravo, ali možemo možda da promenimo živote nekog malog broja ljudi, što je, složit ćete se, prilično dobar početak. Pa malo po malo možda jednog dana napravimo neko društvo koje je zdravije i bolje. Ме интересира од бројните приказни што ги слушна секој раскажувајќи од каде почнал, како почнал и што му се плановите, што можеш да кажеш како заедничка карактеристика, што е важно за еден човек кога ќе влезе во предприемнички води да може да успее? Ono što smo naravno izvukli kao neku pravilnost je da traži se da proizvodi budu zaista kvalitetni. Traži se velika veština, traži se veliko znanje i jedino na taj način taj proizvod može biti konkurentan bilo kom drugom. A obzirom na cenu života u Srbiji, a i u Makedoniji, troškovi su svakako drastično manji nego da razvijate nešto slično na naprednim tržištima. Da, možda ne možemo da konkurišemo Kini, Indiji sa njihovim troškovima, ali oni nama ne mogu da konkurišu sa kvalitetom. I na taj način postoji prostor, opet naši biznisi koje obrađujemo, o kojima pišemo intervjue, su male firme. 1, 2, 3, 10, 20, 30 ljudi, ne više od toga. Ali to je trenutno stanje, možda će neki od njih narasti na nekoliko stotina. Nordeus, koji danas ima 200 zaposlenih i ima najpopularniju igru koja je nastala na ovim nekim prostorima, koji je igralo preko 100 miliona ljudi, je počeo sa 3 ljudi. Danas ih ima 200. Mnogo je sličnih kompanija koje su počeli od nečeg malog. Biznisi najlakše propadaju na početku. Kasnije to se naravno dešava zbog nekih loših odluka, ali početak je ključan i najteže je pregrmeti početak i pobediti sve one probleme sa kojima se tada srećete. Možda ćemo na ovaj način uspeti da pomognemo nekima da ne naprave sve greške koje u nekom trenutku uglavnom moraju napraviti. Možda će naučiti na našim, a i ako ne nauče na našim greškama, možda će shvatiti da to uopšte nije toliko strašno i da samo treba gurati dalje i da će u jednom trenutku sve doći na svoje. Исто само на кратко, колку интернетот и целиот овој дигитален свет може да им помогне на ваквите мали предприемачи? Naravno, to zavisi od samog
samog biznisa, ali u mnogim slučajevima može da pomogne jako mnogo. Maltene da ne postoji biznis koji ne može biti bolji zahvaljujući tome. Znači, stolar može da nauči mnogo novih stvari, mnogo novih tehnika, mnogo novih veština zahvaljujući tome što će pročitati negde ili pogledati na YouTube. Može naučiti kako to rade neki drugi, uz svoju kreativnost i svoje prethodno znanje može možda biti bolji od njih. Ako to može da uradi jedan stolar, zašto to ne bi mogo da uradi i bilo ko drugi ko nešto radi?